Gol, atau ang ke bingkel jap. Semangan mengalih bingkel, apaan sini usah? Tuh apa sok bekernya, jak kaku sarok sok beker belakangnya. Cara karusak, cara mati sama sok beker itu. Kita ganti kan berjani. Yang mau masalah motor, cang serahin, cang ngecek malu jani, sekarang rusak apa sih? Ini tuh sok beker sini nak dulu, kemudian mati tuh. Kemudian saya usah nak dulu, cuma agak kakuan betul. Pasti megelo sing gandeng cewek tuh ini. Pasti sih megelo jomblo ini makanya sok beker sini kaku jadi. Dia bisa tawang sih sok beker cewek kaku karena megelo sing gandeng cewek. Ya tawang lah, soalnya cak kan memaluan gitu. Sok beker cak irip kan megelo sini gandeng cewek. Oh